Mao y los revolucionarios chinos. 大会兼国务委员会主席。 Bajo su liderazgo, China impulsa la construcción de la comunidad de futuro compartido para la humanidad, que se convierte en una alternativa pacífica a la actual orden internacional, más inclusiva y sostenible en un contexto mundial marcado por los conflictos y pretensiones hegemónicas de imponer patrones y modelos ajenos a nuestras realidades. Cuba siente un gran orgullo de ser el primer país del hemisferio occidental y de América Latina y el Caribe en haber reconocido a la nueva China. И пройдено с невероятными достижениями. Победа над абсолютной бедностью, продвижение реформы расширения открытости, повышение уровня жизни, реализация глобальных проектов. Все это стало возможным благодаря усилиям китайского народа, Коммунистической партии Китая и ее лидера, председателя Си. Zambia and China have nurtured a partnership built on mutual respect, cooperation, and shared goals of freedom, as well as prosperity for all. Пожелавам си да продължаваме да насърчаваме развитието на културните връзки между българския и китайския народ с изключителните постижения на многовековната ни история и култура. По-често да препрочитаме уроците на миналото и да черпим мъдрост от дълголетната ни история.